Assalamualaikum. Buntut gasiran sama dengan pelit. Balik lagi sama Aye po Bang, kita bahas kali ini soal buntut gasiran. Oke? Arti bahasa Indonesia buntut gasiran ya tentu artinya pelit. Contoh bahasa keseharian begini dah. Buset dah, timbang minjem motor sebentar ke warung aja buntut gasiran lu. Kalau bahasa Indonya diartiin begini, pinjem motor buat ke warung aja pelit banget sih lu. Nah itu dia arti kata bahasa Betawi soal buntut gasiran. Oke, jangan lupa subscribe channel Rumah Komedi Sinetron Betawi yang ada di bio. Ame follow dah akun sosmed kita ya, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.